国际上紧来看罗西亚甲乌克兰战争，乌克兰总统泽伦斯基是已经公开表示，愿意用总统大位来换未来和平，嘛愿意用实质来做乌克兰加入北约的条件。也针对美国总统川普要求$5000天然资源的稀土协议，这泽伦斯基是表示，会甲美国搁再详细协商。 23伫乌克兰首都基辅的一场乌克兰战争论坛顶面，总统泽伦斯基公开承诺，若准伊落台会当换乌克兰的和平，或者是成功加盟北约，已经准备好啊。Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Друга історія, можу поміняти це на НАТО. Якщо є такі умови, одразу. 美国总统川普最近积极介入结束罗西亚和乌克兰战争的谈判进程，也互伊和泽伦斯基的关系拍不睦。顶礼拜佫讲泽伦斯基是无经过选举的独裁者。《纽约时报》日记是引述北京的消息来源指出，泽伦斯基应该随离开乌克兰，刷去法国大，较免阻碍到罗西亚和乌克兰的谈判。 泽伦斯基23强调讲，敢若真正的独裁者才会感觉互川普模范。若准乌克兰的戒严法结束，就会举行选举。 Після закінчення воєнного стану будуть вибори. І люди зроблять свій вибір. Так, десятиріччя у владі не збираюсь бути. Але і Путіну бути при владі над територіями України не дамо. 也若川普政府要求乌克兰签$5000，大约是16.4条的代票真悬的天然资源交换协议，来保障美方过去3年对乌克兰的各项援助。泽伦斯基23强调讲，以伊的理解，美国是拨款援助乌克兰，唔是贷款，也无需要还，伊也绝对袂签下这种留予乌克兰子孙坐的协议。 Все нормально. Я просто хочу діалогу з президентом Трампом. Мені здається, я справедлив в тому, що я хочу діалогу. Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців. 根據《紐約時報》得到的上新協議草案，美方要求烏克蘭提供包含礦產、天然氣、石油等自然資源收集的一半，也閣有港口等基礎設施的收益，一直到達到$5000為止。而且協議閣規定講，未來美國每提供$1的援助，烏克蘭就要還$2。澤倫斯基強調講，協議根本無提起到對烏克蘭的安全保障，所以伊袂簽字。也重新強調，未來任何有關結束戰爭的談判，必須要加入烏克蘭、歐洲國家甚至土耳其。公司新聞經完全編譯。